Emne koy soyabızbı? Ага. Sen soy boylu. Sen. Sen. Karasam kene tez. Sen. Sen soy boylu. Kırıl bayla eslerdim bana. Настроение kıl bayla. Birini tanda beri koygula ya. Ne eкен bu? Gaz 53 da bu. Ne desin? Gaz 53. Aktan. Gaz 53. Gaz 53. Bersen men jarıp bereyim. Me. Ana bunday kılasın bunu. Özün jaçıp tikene kirip kettik ulan. Yukarı kaçmışsın. Ma bolbay kaldı be. Olmadı. Ha iç ağırın juotasın mı? O? Berçi men jup bereyim. Eme özün juçe. Kolum tom kaldı. Üyle. O şimdi çakmak böyle mi? Karmaç men jagan samordu. Ve özün jakçı. Bak tuvalette kagaz yok durmuyor. Kağıt! Ol! Bak kagaza kaç kagaz! Салам ардактуу видео көрүүчүлөр. Жакында эле түкүрбөгөлө деген закон чыктыр. Түкүрсө 5500 сом штраф экен да, элестеткиле. Эгер анда ошо түкүргөндөн чогулгон штраф акчалар чогултса, Кытайдын карызынан кутулат экенбиз да. Анда дагы башка мамлекеттеги карыздарыбыздан кутулуш үчүн анда чоңдорубуз дагы мондай закондорду чыгарыш керек да. Көрүңүздөр. Tamaki çekpegile, cemişke çakpagla, tükürbegile, kakırbagla. Abi, ушундай закон бу. Дагы кандай закон? Асырбагла. Мынакей ушундай закон, урматтуу кыргыз элим. Ичип жеген чоңдор ушундай закондор чыгара берсин, биз карапайым калк аткара берели. Кыргызстан өнүксүн, өссүн. Kırgız жерге не жетсин, таза аба. Кыргыз жерге ким жетсин, ак көрүл адамдар. Кыргызстанга ким жетсин, бул биздин мекен. Кыргыздарга ким жетсин, Assalamu alaikum dostlar. Assalamu alaikum dostum. Qandaysınız dostlar? Yaxshi dostlar, yaxshi bo'libdi. Dostum, ne bayağı to'yga chiqsam kelib bo'ldi-ku taqir. Jumush do'stga bilasiz-da, bayağı bizga jumush, andan boshqa nima olsin boshqa. Tushunaman. Surat videolar var o'sha to'ylarda, ko'rasizmi? Ko'rayim endi. Как раз video var do'stga. Ko'rasizmi? Ha, berda ko'rayim. Nima qilsin? Şu mu? O şu. Алло, Владимир Владимирович, я прошу прощения, я просто немножко отъехал, сейчас на пробке я застрял просто. Я еду. Да не волнуйся ты, Джергал. Я тоже в соседней машине. Бумагу передай просто. Да, конечно.